Mito ya gwethana na Brian Odhiambo ithe wa ciana igiri yanjiriirie gatagati ka mucii wa Naikuru na mirurungano ya thayo. Bila Brian hatutachoka. Bila Brian no peace. Ethi na akuru mageitika barabara-ini gukinyira kihoto kia mwanake uyu. Jumi naenda pale kwa barabara, nataka justice kwa mtoto wangu na ninathreateniwa niwache kuandamana. Sitawacha. Tupeni Brayo, amtatusikia tena. Msipotupatia ni vita milele. Baka sikenye mtatupea. Kuringana na aria meyoneire gicanjama giki makiria ma mweri umwe riu maugite Brian aikirio ngono ni maabitha ruhonge rwa KWS. Ndeto iria thirikari itaigana gwitikira gukua murigo ucio. Si mtipee tu Brayo kwenye muliweka. Mimi mwenyewe mzazi niliwaona mkichukua na mkarusha kwa gari. Kwa nini mnakataa muna na mko nayo? Thutha wa kuhanda cira igoti-ini ria Naikuru, cira uyu riu uraririirio guthikiririo tariki 5 mweri twerekeire wa gatatu. Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Maya marahanika riria ikaria Naikuru mathiete na mbere na gutetia thirikari kumana na ngucanio gatagati-ini ka urugamiriri wa iria ria Naikuru. Undu umwe na muingi ngucanio iria rungu rwa mweri umwe icungiriirie gukua kwa ategi eri a thamaki aria makwiriire iria-ini riri na njira iri na kiriga. The Nakuru National Park is a crime scene, and you can't be allowing tourists to go to a crime scene. So unless they arrest Brian murderers and they are charged, the park must be closed. Ifungwe kabisa. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina.